Konnichiwa minasan. Selamat datang diucapkan kepada anda yang mengikuti sesi ini secara langsung dan juga anda yang menonton setelah live stream ni berakhir ke sesi kolaborasi Stomach of Kios bersama laman pop culture suka My Buzz Pop TV. Seperti biasa, saya Kudo Maharizu dari laman blog stomachofkios.com bersama Anime Division Buzz Pop akan memberi reaksi dan ulasan jodol-jodol anime terpilih dari musim panas 2025. Malam ni kita punya panel kecil je. Bersama saya adalah seperti biasa Amber Hack dari Geek Frequency. How are you, man? I'm good, tapi aku baru lepas tengok My Hero Academia episode 3 season finale tadi, and I was like, oh, aku belum tengok lagi, tapi masa aku episode 1 and 2 pun aku dah yesterday episode 1 aku macam yo, tak kasih chance sial. Gila, episode 3 ni lagi. Tapi kan it's so nice to see how they macam kadang-kadang kan aku rasa macam bila aku tengok the last season, the fact that we've got so much to take in, and then we can see like how are they going to, I mean, yelah, it depends on how Horikoshi writes it. Tapi I think they split it just nice so that bila kita masuk the final season, it started with a bang. Aku macam tu memang emo gila. Aku macam tak ambil pot my HA. I mean, in between aku macam lupakan. Aku dah macam yelah, okay. Tapi masa tengok seronok. Betul malam tu aku kat Malaysia tu. Aku tengok dekat Netflix pukul 3 pagi. Ayah aku tengok. Aku macam aku nangis. Aku macam Papia! Yes, gila weh. Sorry meng-hijack Sayonara. Tapi yes, we have to mention it. My Hero Academia season 8 banger sial. So aku tak tahulah. I mean, there's not much left. I think I discussed this briefly with Andri that we don't have many. I think we've got 4 volumes left. But kalau Andri kata macam tak cukup material, aku cakap kau nak banyak mana lagi, because and I'm sure they can do this. I mean, I don't want them to do this in 12 episodes. They will do it in 24 because that's how they did it for the last season. And in fact, all seasons of My Hero Academia had been 2 course apart from the first season. So I think they will do a good job of it lah. Tapi macam mana pun nanti kita will talk about MHA when the time comes. I will do a separate session. Don't worry. Tapi best season episode 3. Nanti lepas. Tadi aku sebenarnya aku jahat sikit. Aku baru habiskan Kaiju number 8. Anyway, so kalau anda yang belum pernah mengikuti sesi ulasan kami, semua pasal Waguri-chan. Untuk maklumat anda yang belum pernah mengikuti sesi ulasan kami, perbincangan kami akan mengandungi spoiler yang berkait dengan siri-siri yang diulas malam ini, dan juga kepada anda yang menonton sesi ini setelah live streaming berakhir, sila langgan kepada laman YouTube Stomach of Chaos dan Buzz Pop TV supaya anda tidak ketinggalan untuk menonton live stream kami yang akan datang. Dan jangan lupa untuk tenyeh butang like. We already have a couple of comments. Aku suka this new option bila tengok kat stream. At least boleh respond faster lah. Yeah, high category, high Caleb. So then, okay, tanpa melengah masa. Oh, by the way, kita StreamYard sekarang ada feature baru. Kau sure. So kalau kau bagi kita tengah remark benda yang power, kita boleh. Kalau kau buat joke bodoh, kita boleh. Kalau komen macam pantat, kalau menang competition, tak ada. Bodoh gila. Ada more sound lagi. Tapi tak apa. Tapi laugh audience tu kan panjang gila tau. Aku macam okay lah, berhentilah. Lama sangat. Anyway. Okay. Anyway. Back to the flipping thing. Yes. Tanpa melengah masa, jom kita borak tentang the
the episode that we want to talk about di segmen kita yang seterusnya. どんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこ満月様偉大なりもういい月見は黙って月見りゃいいんだよ Alright. Okay, aku ni macam macam tak biasa kamera sendiri. Anyway, yes. Kita akan first borak tentang benda yang menyebabkan aku tak tengok apa-apa benda yang lain, iaitu Kaoru no Hana Kaoru Hana is the short form of it lah. It's the fragrant flower blooms with dignity. Ianya sebuah siri daripada studio Cloverworks. Masa sama ni Cloverworks was happy to announce the 3 cerita cinta, which is this one, apa lagi tu? Bunny Rascal yang Santa Claus tu, which aku tak tengok pasal aku hari tu dah berapa kali dah ada sebut nak tengok balik The Ori, sebab tu sampai ke mati lah. Because apparently the next one is the ultimate. This one was the penultimate light novel. There will be a conclusion to it, which the title of which escapes me. And which was the other Cloverworks? Ni of course, My Dress Up Darling season 2. So Caleb Paul bertanya di manakah Ranma and a Half. Ranma and a Half is fall season 2025. Kita akan berborak tentang Sayonara Summer 25. Saya dah buat Hello Fall 25 beberapa minggu yang lepas. So just go back to the live streams in either Buzzpop or Stump of Chaos and you'll see it there. Or anda boleh tengok the summarized version in Stump of Chaos, which I've just gave a brief mention of what I saw from the first episode on Ranma and a Half. Sabar ya, category the great. We will talk about our the darling, Dress Up Darling. Ruri Rocks. Okay lah, I just give you a little mention because actually kalau Andri wanted to, oh dear, I hope you can hear me. Andri wanted to have joined us, but for the cook, and then but he couldn't. He wasn't able to join lah, whatever it is lah. Tapi macam mana pun, I'll give a quick mention lah, because Re-Rocks actually kita orang dah cakap pasal about it in detail already in the previous live stream. Grand Blue walaupun kelakar daripada ni saya tak tengok. Anyway, Kaoru Hana, it's basically according to beberapa pendapat, ini adalah shonen lah, tapi dalam Anime News Network ke kat mana, dekat Kadokawa dia kata benda ni shoujo, because appearance wise it does look shoujo, tapi cerita dia banyak daripada pandangan lelaki juga, so banyak orang boleh argue that it can be a shonen romance as well. Janganlah. So yes, Amber Subaru. Give us your thoughts on the final few episodes that you've watched. Aku tak expect yang perjalanan cerita dia macam agak smooth gila lah, like every character. Even Hoshina Subaru daripada karakter yang aku annoyed gila waktu episod 4, episod 5 tu, jadi favourite karakter aku. Siul, aku macam wah, something else lah. It's not just, bukan Hoshina Subaru je, even kawan-kawan Rintaro pun dia dapat dia punya spotlight itu sendiri, especially bila orang waktu diorang Rintaro
Waguri dengan Hoshina nak balik daripada dia orang lepak makan kafe tu kan member-member diorang kan member-member Rintaro kan follow diorang like macam intake diorang kan like, Rintaro ni buat apa sebenarnya and then diorang on the way nak balik tu diorang kena kacau lah apa semua and then Rintaro sedang dia macam dah macam ramai kat depan dia ni macam takkan dia nak ada seorang sekali member-member dia seorang-seorang datang macam itu macam cool gila lah macam and then it's not just that it's macam apa kenapa that one character kawan Rintaro tu yang macam introverted sikit tapi bijak yang rambut bowl cut rambut macam Hoshina tu dia bowl cut tu dia paling kecil alah Hiyori Saku yang bijak tu yang dia boleh selesaikan soalan yang tinggi tu Saku Subaru Saku ya, tapi gila punya sensitif this sensitive tau tapi even dia pun macam at the end of the season pun dia aku tak ingat sangat aku rasa dia minta maaf kat Subaru dulu kot lepas tu baru Subaru minta maaf kat dia itu pun sebab sebab Rintaro but still cara dia minta maaf tu ikhlas lah apa semua macam every character ada dia punya peranan dia sendiri tau aku macam wah and then of course final episode confess apa ni Rintaro confess dekat Waguri dulu Waguri macam tersentak so lepas tu besoknya diorang pergi gerak apa tu tengok apa tu fireworks tu tengok fireworks semua waktu tu lah macam that shot waktu Waguri nak confess tu itu lawa gila siot even though apa yang Waguri cakap benda tu yang dia cakap kat episod pertama waktu dia mula-mula jumpa si Rintaro tu just ditambah yang dia confess dekat Rintaro tu macam wah macam full circle gitu lah macam suka gila lah dia punya dia smooth dia tak adalah macam nak teragak-ragak ke apa ke even Rintaro sendiri pun terus direct je bagi tahu dia suka macam dia tak complicated tapi dia macam that feeling, that emotion dia deliver dengan sangat cantik. Best lah. Aku nak macam give my 1 to 10 and a couple of questions tapi aku duduk tengok kategori duk cakap dia Jose is for the older women. Bukanlah older macam makcik, but I'm talking about macam working, like 20-year-old woman. I've looked kalau ini kau punya pendapat which is fine is your pendapat but if you can furnish us with a link that confirms that the mangaka has called it a Jose manga then I will yield to your suggestion but it's about a bunch of school kids and dalam MAL dia tak sebut dalam kat mana it was actually masa aku borak dengan siapa hari tu I think either it was in the video somewhere or I have found it in the Kadokawa punya website so it can't be a Jose macam ni kalau kau nak tarik lah slash Ametohito Jose yang raccoon tu dia pasal perempuan tu With You and the Rain kan? With You and the Rain sorry yang tu kalau aku nak kata Jose aku percaya tapi not a story about children like this or teenagers like this so it's less likely unless cerita dia pasal mak bapak Rintaro all the way fair enough lah tapi ni tak tapi kan Amber kau rasa kan bukan aku duk sebut cinta-cinta yang tanpa complication kita dah biasa sangat tengok cerita cinta yang macam ada je ataupun kita, macam Allah geramnya kenapa kau macam ni atau cakap je lah kita dari from the side like when we watch things like Aono Haruka or any other romance manga / anime tapi kau rasa terlalu convenient tak? Everything can be sorted out. Tapi untuk aku suka because macam dia tak stress. Tapi macam what do you think? What your thoughts? Does it make it dull or what? Or does it depend on how you watch a story? Aku rasa tak semua cerita romance ataupun cerita-cerita macam ni perlukan benda-benda konflik macam
ada orang ketiga lah, ada pihak ketiga lah, ada konflik itulah, ada macam iyalah sebelum ni kita tengok Blue Box ada benda-benda tu. Even sebelum ni pun even ni drama romance yang macam From Me to You aku tak ingat nama Jepun dia. Even itu pun cerita tu best, tapi still ada dia punya layer konflik tu walaupun cerita tu best. But ni cerita ni best, dia deliver tu macam relatable. Satu dia macam nak cakap dia real, dia rasa real benda tu. Dia macam tak perlu nak tambah satu elemen yang lain untuk mensedapkan cerita tu, untuk bagi orang macam no, cerita ni tak perlu ada benda tu. Tapi janji jalan cerita tu dia disulam dengan baik. Even though macam mula-mula dulu, macam the first 5 episode bila Subaru masuk, aku macam ni adalah benda dia. Tapi tak, dia sebenarnya like character development antara Subaru dengan Waguri tu sendiri macam cantik lah dia orang susun untuk lead ke arah the final episode tu. So dia tak perlu nak tambah-tambah tu tambah ni. So aku suka benda-benda macam ni lah. Tapi janji kena diceritakan, emosi tu disampaikan dengan baik lah. Because ada some writings on social media, not just social media lah, kalau macam artikel ke apa, dia orang sebut cerita ni macam menunjukkan yang benda boleh settle. Kalau kau buat betul-betul, benda boleh settle. Kan? Kau macam apa-apalah, macam saku merajuk, tapi dia orang macam at the end of the day macam Rintaro baru perasan, okay aku buat macam ni, sorry. Itu in the end sama-sama maaf-maafan. Tapi kalau pada orang yang mungkin cynical atau yang jenis suka yang cerita gaduh-gaduh yang sikit-sikit settle, sikit-sikit aku sorry, tapi untuk aku tak kisah. Aku really tak kisah, because kita tahu Chidori-nya sekolah ni umpamakan okey lah, macam cerita gaduh macam Cross Zero ke, macam Suzuran ni sekolah kan, semua perangai kurang ajar. Tapi sejarah dia mungkin begitu yang menyebabkan Kikyo punya sekolah tak suka dia orang. Tapi kita tengok thus far classroom Rintaro dengan kawan-kawan dia, semua dia orang jahat berpada. Atau dia orang macam tak pandai lah. Kan masa dia orang pass exam tu kan, tolonglah, kau kata kita patut sehati sejiwa, patut kita buat kelas tambahan bersama-sama. Korang semua pass. Macam mana ni? Aku like you said lah, I mean obviously when we first discuss about Corona, kita tak sampai lagi episod yang masa bila Sakung dia explain. Bah, aku explain. Orang muka macam tak faham. Baru aku nak balik. Gila comel. Dessert waitress tu macam nak gelak. Gila sweet. Tapi itulah. Tapi yang aku cakap yang Allah, nantilah, it sounds a bit funny that I can't remember the third one with the Volcat. Yang aku rasa dia belasah budak-budak jahat tu, bukan yang lagi dua tu atau whatever lah. Tapi pasal aku memang dah up to date dengan manga, ada as I've alluded earlier. Hari tu ada 2 minggu dia orang mangaka dia bercuti. Aku dah lah part tu vital. Because sekarang ada konflik untuk aku paling hebat. Tapi nampak gayanya dia akan dissolve seperti cara kau Rohana. Aku macam terror juga benda cerita ni. Tapi aku nak tengok lah apa dia punya ni. Tapi itulah yes, it is a good story and it was nicely done by Cloverworks yeah, so I'm happy for it lah. Kalau tak silap season 2 dia orang tak umum lagi kan? Ke ada? Ke memang dah ada? Tak ada lagi. Tak umum. Not that I know of. Because biasalah selalunya yang jenis tengah studio yang macam nak buat yang cepat, dia akan macam bagi teaser. Macam especially macam My Hero Academia, gila kau, dia tak bagi teaser walaupun gambar tu lukisan dengan tangan pun.
Nanti orang marah. Mana next season? Okay, Caleb cakap best anime in the summer of 2025. Since we are talking about it, I presume he's talking about this one. So itulah. Kita ni, as I said, it's shown on Netflix, and then pada kita yang dah tengok habis ni, pasal aku rasa kat Malaysia pun dia ikut je pun, or just lag sedikit. Tapi kalau nak tengok betul-betul macam Jepun, memang first week tu kau kena taram tanpa subtitle lah, dan assume gunalah knowledge apa yang kau tahu daripada Sumimasen ke Konnichiwa untuk memahami cerita. Tapi it's I love it. Aku bagi 8 out of 10 in my mail. Or is it 9? Can't remember what I gave it. But so anyway, that was Kaoru. Unless you got anything else to say, unless anybody else in the chat wants to say anything. Aku just tambah satu je. Ni aku baca somewhere benda ni. Yang mangaka dia buat cerita Kaoru Hana ni, dia ambil inspirasi daripada Eren dengan Mikasa from Attack on Titan. So I was like, inspirasi lah, bukanlah cerita yang sama. Dia inspired by that relationship Mikasa dengan Eren kat Attack on Titan lah, macam mana Mikasa bunuh orang yang disayang apa semua, macam mana dia faham Eren walaupun dia jahat apa semua. Dia macam ada macam kita nampak sikit lah, ada elemen-elemen tu sikit. So macam menarik lah. Aku baca somewhere benda ni. And then juga baru-baru ni kalau kau baca manga dia gunakan aplikasi K-Manga oleh Kodansha, which I find an annoying way to pay for. You have to pay lah obviously. Macam Shonen Jump, kau bayar bulanan tau, takut baca je. Tapi K-Manga ni, ya Allah, kena macam beli tiket lah, kena apa lah, sekejap mahal lah, sekejap murah lah, sekejap free lah. Aku pun tak tahu diorang ni nak apa sebenarnya. Yang aku ceritakan kau, aku spend total like how many US dollars lah, 50 ke yang masa aku binge tu. 50 kau kali lah, kali 4 lah, RM200 aku. Bloody hell. Tapi manga physical dia pun aku beli. Yes, so we ended at the Matsuri. Obviously that means dia dah confess, and then obviously we look forward lah to the next stage, because obviously ramai orang Saku dengan Subaru adakah putik-putik cinta di situ kan? Dua-dua ada kompleks. Tapi yes, you are right about Subaru, because dia macam, aku ingat dia akan jadi macam apa, batu penghalang along the story kan. Tapi but dia hati dia baik. Just like spoiler, in fact benda ni dah tunjuk dah. Dia bangang lah sikit dia punya ni, and then this illustration pun came from the anime. In fact ada yang tunjuk kawan-kawan Subaru yang lain. Nanti kita tengoklah adakah kawan-kawan dia semua akan berbaik dengan Rintaro and Gang, adakah dia orang akan jadi batu penghalang. Kita akan tunggu dengan ni, tunggulah dengan sabar bila dia nak tunjuk. Okay, so Caleb Paul anime is the best sim character. Yang mana kategori? All of them. Aku mula-mula aku nak macam, tapi ni lah orang dekat netizen macam, don't you dare buat lewd pictures of kau waguri kan comel kan, dia pendek. Okay. Because biasalah kan, apa rule 43 if there's always tapi tak adalah, aku tak nampak pun, bukan aku cari pun. Yes, anyway, moving on dari satu asset Cloverworks to another is the completion of Kisekoi, or My Dress Up Darling. My Dress Up Darling season 2. People have waited for a long time for this, and there were several comments on the type of story that this is being
they've been telling on this season as compared to the first season. Orang kata kurang fan service. Whether that's some sees that as a compliment, some sees that as a complaint, depending on your point of view. Tapi aku rasa at the bottom line of the story, this is a love story. Yang ni memang seinen because mangaka sendiri mengaku dalam buku dia cakap, ML cakap, so ini korang nak kata apa ke, walaupun dia okay fine, but I think the amount of fan service yang dia bagi, aku rasa macam dia fan service apa tau, macam ada orang nak selitkan fan service, oh kita tunjuk sikit ni. Kalau orang tu macam tu, sampai ke bila dia akan tunjuk benda tu. Tapi kalau cerita tu nak tunjukkan ada seseorang ni dia macam carefree sikit, tapi dia Marin ni dia blur. At one point macam dia sekali dia pernah keluar daripada bilik dia, dari rumah dia masa, tak ingat ni dah lepas ke belum. I hope kalau tak, it's a minor spoiler lah kalau aku sebut, tapi macam benda ni tak ada effect plot. Dia buka pintu, dia pakai macam singlet je, vest. So dia kat rumah kan, so nampak cleavage. Betul Gojo macam mesti lah muka blush dan macam tergamam semua kan. Betul suddenly Marin duduk kat pintu duduk ha. Betul dia macam alamak, dia tengok apa ni. Betul dia macam oh shit. Tu dah lari masuk. Dia tutup pintu, dia keluar balik. Di mata Marin, dia kata apa tau, aku tak pakai contact lens aku, pasal tu lah Gojo tengah usah aku semacam, sedangkan Gojo nampak benda lain. So she's that clueless. Dia macam malam tu lah, malam yang dia kata I don't want to sleep tonight. Oh kau tak tengok cerita ni? Remember? Aku tak tengok. Tapi aku tahulah Marin kita kawan ni, aku aware of the character. Even ada live action pun. So dia ada satu section tu yang dia orang pergi Don Quixote malam tu. Don Quixote ni macam kedai souvenir. It's bigger than Family Mart lah. It's basically a department store that opens 24 hours or something like that. Kau 11:30 malam kat Jepun, other than konbini kau boleh pergi Donkey. Dia call it Donkey. Donkey Hotel. Ada lagu dia lah. Kalau tengok dekat social media macam TikTok ke mana, orang selalu buat joke macam bila nampak Donkey je, dengar lagu dia Donkey macam aku kena masuk. So dia jual everything. Pakaian, kau nak apa, seluar dalam, kau nak makanan, semua ada. So rasanya ini benda ni ada dalam My Hero Academia kan. Dia waktu tu, tapi sebelah monster tu semua Marozu. Oh ada juga. Rasanya ada benda tu. Tak silap aku waktu season 3, waktu geng-geng Yayoi Marozu, Midoriya nak pergi selamatkan Bakugo, kan dia orang kena beli baju untuk apa ni, cover yang dia orang ni bukan hero pun semua. Dia orang masuk satu kedai tu, nama kedai tu Donkey juga. Itu kan. Itulah dia. So Donkey tu macam barang Halloween costume semua ada lah. So macam back to the story. Just before ni aku ini mungkin macam iklan sedikit tapi bukan. Tapi aku hari tu because tak ada siapa nak tengok cerita ni sangat. So bukan nak, memang tak ada siapa lah. So aku buatlah review for the first half. Asyik kena copyright claim je. So much so because aku nak present it in a particular way. Boleh juga, aku dah tengok lah content creator lain buat, diorang potong in such a way that algorithm tak kacau kan. In the end aku give up. Aku spend dekat 4-5 hari potong tau, tak dapat. And that's a long time to spend on a 15 minute video or 10 minute video. So aku give up. But the video can be watched on Spotify. So anda sila ke Spotify Sembang Anime, ada kat situ, korang scroll lah. Basically, so aku dah espoused the first half of the story with the quality of the story in the first half and the animation and how they presented it. So it's all detailed and all that. And then kalau anda ke saya punya Instagram atau TikTok, I've made shorter videos from that. But basically untuk hari ini I nak macam pretty much just the latter half lah.
Dan juga in the same breath ulas kenapa cerita ni kurang fan service kali ni. So berbalik kepada bagaimana watak Gojo adalah seorang introvert dan juga Wak Marin yang ambil blur, yang dia excited or everything. You know, I mean she's a sort of person who's like dia anak tunggal tak salah aku, dan I think ayah dia memang single parent. Mak dia tak tahu apa cerita. Ayah dia selalu kerja jauh. It's a typical scenario you see in anime that a girl or a son is living by himself or herself in an apartment all paid for. Tapi bapa dia macam kadang-kadang balik lah, tak balik langsung. Tapi that's how it is kan. Kalau macam dia orang duduk Tokyo, mungkin bapa dia punya office dekat Hokkaido ke apa ke, kat Kyushu ke, takkan nak balik hari-hari kan. So tapi tu lah, Marin ni tak reti masak, makanan dia semua mengarut, makan and the thing is, but dia actually quite responsible. She works part-time, but part-time dia modelling lah because she's very pretty. And nanti cakap pasal modelling tu, kita tengok girl yang tengah nangis kat belakang tu. That's the funniest bit ever. So Kenapa cerita ni kurang fan service? So aku rasa masa kita tengok season 1, itu pengenalan kita kepada diorang berdua. Dia excited jumpa Gojo yang boleh bagi dia baju pakaian untuk cosplay dia yang semasa cantik-cantik, because Mamat ni boleh buat. And then obviously dia dalam blur dia untuk dia tak rasa apa-apa, macam ukur aku punya ni. Itu dia pakai macam bathing suit. Betul. Untuk dia, ini bukan aku pakai pakaian dalam. Walaupun a bra and panties is like a two-piece bathing suit, but for her, because I can wear this outdoors, it's not embarrassing. So ukur lah. Tapi Gojo yang introvert, perempuan tawar datang bilik dia, pakai macam tu, duduk macam tu, kangkang semua tergobak semua, kata arwah aku. Surely lah he'll get flustered. Siapa yang tak kan? Because there's one bit they have to measure distance between the punya, aku cakap Jepun lah, Chikubi. Betul kita, oh silly me, I'll do that myself. So the fan service is like that. So dia tak macam, like I say, Ruri rocks. Yang tu fan service betul. Kita tak ada kena mengena dengan apa, tapi kamera itu fan service sampai ke habis. Tapi boleh belajar tentang batu-batan dan juga mineral. Okay, balik pada Kiseko. So cerita ni pasal cosplaying dan juga development of two separate characters. Yang satu tu cinta, they like each other, but satu tu too introverted to express his feeling. Satu tu walau dalam gila-gila dia malu nak nyatakan dia punya ni. Lepas tu ada tu kerisauan, ada orang kata cerita ni untuk season 2 and ending dia manga anime only tau. Anime dia dalam manga tak ada. Tapi ada orang kata satu, dia orang tak announce season 3. So adakah dia orang nak habiskan Kiseko sebegini? Because cerita Jepun suka buat cerita open-ended atau cerita tergantung. Because biasalah benda-benda macam tu, macam aku rasa I can see, adalah aku tak adalah penulis ke apa tu, macam I kind of liked it in a way if I was macam 5 cm a second ke, atau any other Japanese love story or stories in which cerita dia tergantung, because katalah the ending tu somewhat disappointing but tergantung enough to make you go, perhaps he'll meet her or things like that. Because kau tak tahu, you'll never know, and penulis pun takkan cakap kat kau. Terpulang kat kau lah apa kau dah buat. So ending dia dengan dia orang take a selfie dekat depan ni, depan apartment ni. Tapi dalam manga, pasal ending dia selepas the last group cosplay tu, dia sambung terus kepada discussion to the next project, which I not say anything about. And this is an important part of the story in which you see how
Gojo dengan Marin punya relationship goes in the next level of sorts, because there will be a slight conflict. Because kita masa tu tak tahu, oh shit, what's happening. So it's worth telling. The slight spoiler I'm going to say now is actually ada orang pun, aku pun terasa macam cerita Kiseko ini bila dia berakhir macam tu je. Because cerita ni pasal dia orang masa tahun kedua sekolah high school. Jepun high school 3 tahun. So dia orang grad in the third year. Dia orang punya graduation yang bagi butang penjadah semua tu. So cerita ni habis masa dia orang second year. Lepas tu ada time skip sekejap. Tapi macam, so kok macam did the mangaka Shinichi Fukada nama dia, tak lagu, had to end the story for a reason, but there was no explanation to it lah. Because mungkin ada orang boleh argue mungkin dalam in the next year tu, because dia dah establish certain bits of the relationship, why should we talk about it some more? Hence the time skip. So tapi just berbalik pada gambar perempuan yang muka gila tu, yang pakai, yang menangis ni. Masa aku baca manga ni untuk part tu, aku masa tu aku dah macam, oh, more characters. Dia dah mula dah macam, ni siapa pula ni? Mungkin pasal aku ni ada habit, aku baca laju. Bila aku baca laju kadang-kadang aku tak ingat, oh, orang macam ni kawan sekolah ke, ini kawan cosplay ke. So budak ni nama Akira. Dia kita diperkenalkan in the latter half of the season sebagai somebody that Gojo nak berkenalan pasal nak belajar buat prop. Dia ingat, Gojo ingat nama dia Akira. Dia ingat dia lelaki. Akira pula ingat nama first name Gojo is Wakana. Apparently people think it's a girl's name, so dia ingat perempuan. So bila dia orang jumpa, dia orang terkejut. Hah? Kau jantan? Betul? Hah? Kau perempuan? Betul? Bila the best next best thing was bila Gojo call Marin kan, I'm over here. I'm meeting Akira. So datang Marin aja, Akira became very cool. Macam tengok kiri kanan tak layan semua. Tapi yang paling cute-nya rupanya pasal dia macam tu. Dia stand terbesar Marin. Kita gawa, dia kata kalau dia normal, dia jadi gila. Dia jadi macam tu lah. Dia menangis. Dia English punya seiyu, Japanese seiyu, English punya dub, actress yang English tu pun terror. Dia boleh buat suara gila tu. And then they expand the story in such a way that macam diorang cakap dekat orang yang ajak, yang actually dia orang ketua cosplay yang group ni, dia orang macam didn't explain the whole thing to Gojo and Marin in such a way that likely explain lah, jangan surprise orang, jangan jadi insiden macam ni. Because dia mengah sial, tengok Marin dia macam because dia tak boleh. So daripada part serious jadi macam bongok punya scene. I thought that was very endearing lah. Tapi itulah, so I think personally cerita ni boleh disambung, dan harap janganlah Cloverworks rasa nak habiskan macam tu je dengan season 2. Because there is a compelling story in season 3 to be told, and we can see how the combination of Gojo punya skill in prop making, in costume making, in photography has improved in such a way that it will culminate in what you'll see as the climax of season 3 lah. Pada siapa yang dah baca tu, yes, kategori My Dress Up Darling dah habis dalam manga. Saya pun dah habis baca. Dia jilid ke-15. Oh, have I have it here? Do I have it here? Saya tak tahu baca Jepun. Saya pergi Kinokuniya. This is the final volume. Nak tengok ending dia? Tak boleh.
Tapi ada clue lah. Anyway. Siapa jadi Nan? Semua. So dia invite balik the sisters. Yang pendek tu. Yang tu spesifik kurang ajar lah. Kau tengok season 1 tak, Amber? Tak tengok. Oh, tak tengok. Because ada karakter ni, shit, what's her name? Juju, nama dia Juju. Adik dia lagi tinggi dari dia. Adik dia cute. Adik dia macam pemalu-pemalu. Dia kata, you nak buat cosplay group? Oh, you nak buat jadi Nan kita coffin tu? So berbalik pada ni, Juju dengan adik dia. So dia ada this younger sister that's really cute lah, whom the Juju will not say no to. That's why they join. This is to answer Caleb's question, siapa jadi Nan. Okay. So is the cosplay group leaders yang take part lah. So there's like 6 of them or 7 of them, 6 of them. So Marin ada, Juju ada, Juju's younger sister ada, Akira pun join. Hence that's why Akira is wearing the garb, and the 2 other cosplayers. And then one of the cosplayer group punya people person tu dia tak dia, tapi dia ambil gambar juga. So siapa lagi? Soalan bagi aku kategori. Bagi aku bagus season ni sebab Gojo backup Marin kat sekolah. Yes, yang tu saya dah cover dalam video saya sebelum ni. Tapi part tu bagus lah. Basically character progression. That's one of his first things that he learned was to be more confident because the whole class turned up nak tengok dia buat kerja. So dia macam go like, yes, let's do this because asal aku boleh buat depan strangers dekat macam cosplay punya con atau event, tapi depan kawan-kawan aku. And then kawan-kawan kelas dia semua cerita ni macam kau rohana sikit dari segi tak ada siapa yang macam diss dia lah, untuk because dia punya fear pasal dia dulu masa kecil, masa dia duduk ngantuk, dia punya sepupu ke apa perempuan kata, apa ni kau suka main dengan Hina dolls ni, bukan main, macam minat benda-benda perempuan, kau lelaki apa lah. So dia trauma lah, sedangkan dia buat kerja Hina doll tu banyaknya lelaki. So it's a very refined craftsmanship buat Hina dolls ni. Basically they put in the house masa hari Daughter's Day or something like that, where they put all these little dolls, very intricately done, dengan pakai kimono, pakai kain elok tu. So yes, so okay lah, enough talking about Kiseko. But yes, this is I really enjoy this. It's very funny, but I do not think the lack of fan service SSK berbalik-balik pada topik ni is a conscious decision based on Cloverworks ke apa, kerana dalam manga pun macam tu jalan cerita dia. Dia tak adalah memanjang nak tunjuk crotch ke, nak tunjuk buntut ke, nak tunjuk benda lah atas ke. Anyway, kita akan ke segmen kita seterusnya for the next top judul. Okay, I think I'll leave it to Amber pasal aku sekarang aku tengok satu episod je. Actually dia dah 2 core kan. Dia started in spring kan cerita ni. Tak ingat. Dia started in summer lah. And currently baru start second core. Fall ni baru start second core. Oh, second core is in the fall. Yeah. Aku rasa pasal tu kau. Aku kadang-kadang bila cerita 2 aku macam tak apalah tengok later. Tapi kan jadi macam wish watch. Tak tengok juga second season, tengok kau. Tapi tak apalah. Go ahead and tell us what you thought of it. Aku sama lah. Witch Boss tu aku dah drop lah. Aku tengok first core. Second core aku dah tak tengok. Tapi gaji aku tak ni, aku rasa aku akan continue tengok sampai habis lah. Dia macam
Actually waktu awal tu aku macam waktu awal season Gachakuta ni macam agak slow sikit cerita dia. Macam aku aku tunggu sampai episod berapa aku tak ingat, 7-8 macam tu lah. Baru bila dah keluar 7-8 episod macam tu Gachakuta baru aku start tengok daripada episod 2 sampailah the current episode. Aku tak tengok by week lah sebab dia macam agak slow sikit awal tu. So but actually dia macam cerita dia agak refreshing. The art is very lain daripada yang lain. Apa dia, story dia pun lain gila. Macam actually mula-mula aku ingat story Gachakuta ni macam typical battle shonen lah. The Macam art in the manga is a bit refreshing as well kan? Because even waktu kau tak salah aku yang create manga ni pun ada 2 orang. Seorang yang lukis, seorang buat graffiti punya art dalam manga Gachakuta tu. So macam it's pretty unique and the mangaka is actually a woman. Rei Urana ke Rei Ukana nama dia. Yes. Rei Urana kot. She's a very very stylish person. Punk rock gila style. Tahu tu. Rambut merah semua. Ya. Style gila. Graffiti artist. Yes, graffiti artist. Macam aku rasa collab macam tu is a very unique. Selalunya either the mangaka writes the story and draws, or you have the mangaka just drawing it and the story by somebody else. But this one dia punya ni. But the latest bising, bukanlah bising, tapi the latest thing I noticed from Hersock Media, dia tengah bengang pasal AI. Dia marah. Dia kata korang AI, yang company AI janganlah guna artwork aku sebagai reference. Tapi this is the thing lah. This is the argument, the age-old argument daripada orang-orang yang macam AI nak guna sebagai bahan. Sorry, come on, kita nak murah pasal gaji kau. Ya, pasal AI tu memang baraya. Tapi untuk Gachakuta ni memang macam aku cakap tadi lah, Gachakuta ni dia punya cerita awal-awal aku ingat dia macam typical battle shonen je, lawan-lawan macam My Hero ke, macam Jujutsu Kaisen ke. Tapi tak mak, dia punya the backstory is pretty dark actually, especially the latest episode ni lah pasal Amo tu. Itu macam aku macam fikir, ini dah level tak kopi dia punya disturbing dia. Macam lain shoot. Macam lain lah. Even though it's not just the story, even the power apa ni orang cakap, power system dalam Gachakuta ni pun lain daripada yang lain lah. Macam kita kalau tengok Gachakuta ni diorang panggil power system ni adalah vital instrument. So everything yang diorang, yang orang-orang yang sentuh, yang ada power ni, yang ada curse ni, bila dia sentuh sesuatu barang tu, kalau dia put emotion yang sangat kuat dekat barang tu, dia akan jadi, barang tu akan jadi macam satu, bukan nak cakap ada roh lah, dia macam ada energy. Dia akan jadi power benda tu. Dia something like that lah dia. And then orang yang boleh buat barang tu ataupun sampah ni jadi weapon dipanggil giver. So actually dalam Gachakuta punya dunia ni, giver ni macam usually diorang hanya terhad menggunakan satu weapon saja. Like setiap orang hanya terhad gunakan satu weapon je. Bila dia dah guna weapon tu, itu je lah weapon dia sampai habis. Macam engine, macam siapa lagi, macam Rio, semua ada satu. Tapi si siapa ni, Rudo ni, dia special sikit. Dia boleh gunakan dia punya power tu, like weapon dia boleh guna banyak weapon lah. Everything yang dipegang, dia letak satu-satu emosi dekat weapon tu, dia akan jadi weapon yang powerful lah. So itu pun sebab dia ada this type of glove, yang special glove yang bapak tiri dia bagi sebelum dia mati lah, waktu dia kecil dulu. And then this glove tu macam ada kaitan dengan satu Bing yang paling kuat dalam Gachakuta ni. Waktu episod pertama diorang dah reveal lah sebenarnya nama Bing tu adalah The Watchman. So The Watchman ni macam satu Bing yang paling kuat dalam Gachakuta ni kan. So like macam benda glove yang si Rudo ni pakai adalah dari Watchman tu. And then it's not just glove ni, yang kasut ni, yang Amo pakai pun daripada Watchman tu juga. So like dia ada banyak tak adalah banyak, macam
adalah lagi 3-4 barang yang berkaitan dengan Watchmen ni, and then diorang pun sekarang tengah kaji Watchmen ni siapa. Tapi of course lah, the main plot of the story is sebab si Ruto ni nak balas dendam balik kepada orang yang bunuh bapa tiri dia tu kan. And then at the final at the latest episode pun dia dah reveal benda tu. Tak adalah reveal dia siapa, tapi reveal lah yang bunuh dia pernah turun dia boleh turun ground and then dia boleh naik sphere. Dia ada capability tu. So benda tu akan jadi lebih interesting lah lepas ni. Amor punya backstory lah paling fakta lah. Waktu Amor punya backstory lah, satu semua orang yang tengok macam apa benda ni macam aku recommend semua orang tengok Gajah Kuta ni. Memang awal-awal dia agak slow tapi it's getting better, I promise you. Serious. Ya. Kita akan bersua kembali. Hopefully kalau kau ada masa lah next weekend ke, tapi let me know lah if you can. Tapi tak best lah nak borak macam ni. It's either that or because yang tinggal pun nak cakap pasal One Dance, Saihito dengan Kaiju number 8 and so there's quite a few to talk about. So yeah, so sorry guys, I think we will sign off now. So we'll hopefully our next section stream will be the continuation of Sayonara Summer 2025, and in the interim saya akan ambil video ni dan try formulate it to make it continuous supaya lagi kalau ada apa-apa soalan put it in the comment section below. Not the best way to do this but that's how it is, and we can continue on with our discussion in the following week insyaallah. So okay, daripada kami di sini di Animo Division, saya Kudo Marizu signing off, dan thanks kepada Amber Hack yang juga sudi meluangkan masa nak discuss. And sekali lagi minta maaf Moshibake arimasen gozaimashita kepada anda semua kerana this is the worst stream session ever, not due to this connection. Okay, signing off guys.あらあら。